Tapany faharoa zay fa tsy ataotsika hely avao fa tsy kasako ino mahatapatapaky ity raha ty. Ny application atao mise à jour kanefa tapatapaka, tsy haiko na fa misy problème avao koa ny Facebook hany amin'ny foibe nefa hafa be raha toy. Hilitsika ma amin'ny hilitsy amin'ile hoe le fanjaka nasesiny fondy zay ma le hilitsika magnondoa satria tsy soa raha ty tapatapaky kanefa hoe mahasoa izy koa ma raha ho an'le tsy manana fahagna amin'le crédit mizaha le izy lava be manahaky le izy de aleo izy tapatapaky io moramora ma magnenty azy. Ilitrantsika am'le fanjakana sesiny fondy, manakory zao zaha zao, manakory ina mety nahaviany anao olombelo nanesehan'olo fanjaka satria io raha io misy fa tsy dia akasany olombelo loatra tamin'ny taloha raha satria ndraikindraiky voafitaka avao ary maro be ny mety io tsy misy misignaly fa ny application Facebook ny verifieko teo application Facebook mihitsy misy problème application Facebook, saiko na le nefa nanao mise à jour nagnano mise à jour fa misy problème le application Facebook ya. Ilitry am'le famondroany zegny atsika hoe manakory le fanjakana sesiny fondy ka anjaratsika mipartage ndraiky atsika hoe mipartage sady magnano kera satria eto ny fandramby amitsika eto rehefa hoe magnano fandramby de kera zay ny fandramby eto raha ohatra mandramby atsika mitehaky atsika eto de kera zay ny raha hoe tiako havia amizay. Io fanjakana nasesiny fondy io maro be ny mety mahatonga io mihitsy olombelo indrindrandrindra vehivavy matetiky victime io satria tsy kasanao avao ny fondy lehanao andehananao anesehany fanjakanao amin'ny antony zegny tsy dia kasanao loatra fa amin'ny intérêt-nazy matetiky hanovany izay. Reto aby matetiky ny karazan'olo mety ho tratrany izay zavatra zay. Anao olom-velo, anao mba mandeha mitady mahasoa ka mandeha magnatogno razam-panjaka magnano fikarakarana vatana zay ka nefa tonga rimo anao ndraindray le fondy mahita fa bebe zany le hanana le avokanao rehefa anao avy eo mamoaka kazeo ka ndraindray le fondy ndraindray le fanjaka le misazoko amin'le fondy koa igny koa mitsiriritra anao hoe ty madama ty manam-bola be ty raha hoe zaho moa mipetraka amin'ny ty ao de mety hoe bebe volako ako na koa hoe ity raha ohatra hoe asiako fanjaka za ohatra hoe fondy mikarakara nanja ty de mety ho bebe zay vola hazoko amty madama ty ndraikindraiky zegny ohatrohatrany zay zany le tranga mety mahatonga le tsy olombelo zay allo ndraikindraiky zay mahatonga le olombelo le hoe anesehan'olo hoe fanjakana ka tsy hoe tsy soa ma ny magnano zava-soa am'le hoe le fondinao fa ndraikindraiky tsy kasanao io sarotra be fiarovany io. Misy olo hoe ahoana atao iarovana zay tsy hainao satria ndraindray anao mandeha mamonjy le fondy regny anao mikarakara ndraindray tsy marary ny razam-pagnito anao tsy marary ny atrombanao fa mba hikarakara hanao sikidy avao anaova sikidy za fa misy raha tsy azoazoko amty vatako ka tonga rimo anao izy mahita fa hoe misy chance be anao mpanakarena anao be misy rizika zany anao ka hitany le raha aby regny ka igny ararotiny zay zany anao mamoaka vola be igny ararotiny ka izy ararotiny igny misy karazana hafaka zay ataony amin'ny laikany razam-pagnito ao hoe anareo mandehana mipetraha aminazy agny fa anareo razam-pagnito amiko ato mandehana mipetraha aminazy agny fa hoe misy vola be olo igny ka raha ohatra hoe nahavy aminazy agny anareo manova fomba hoe manahaky razam-fanjakana aveo hamboaritsika anareo aminazy
de hazahoantika vola be zegny ka raha tokony izy tsy tokony harehinay razam-pagnito igny le safany le holo le petrahanay igny satria zaka tsy de maiva zay mifanaovagna zay zaka zay fa misy aolo zay isehany miseky aolo zany izy alohany hanovany zay zany hoe folahiny zao le razam-pagnito zay izy manao ny tranga igny zay mahatonga le razam-panjakana na na razam-pagnito le misazoko aminazy ao magnaraky baiko any aby ya lasa magnaraka le baikony aby zay zahay raha tokony izy zahay tsy tokony voabaiko n'olombelovelo zao lasa magnaraka zay baikony igny avao zay de rehefa magnaraka igny baiko an'igny de nohony le aody le isehany zany hoe folahiny zegny le razam-pagnito ao amin'ny aminy ao de igny amizegny asesiny amizegny anovany hataka zegny ireo razam-pagnito le misazoko aminazy igny anovany hataka hoe mipetraha amin'ny madamo agny nareo fa hoe amizay rehefa nareo petraka agny za avao no magnamboatra anareo de bebe zany vola haritsika anovany karaha hoe voady zay amin'ny tranomasina misy an'izy ao de anovany voady hoe nareo rafa tonga any de anareo to vidianako an'izao soloko sarandranao na soloko satroko anao vidinako vola fotsy anao vidinako vola marina de magnano zay le razam-panjakana maresa hoe marary satria voa le aody le ataony zay matetiky mahatonga regny tranga regny fanjakana sesiny ary manaha koa moa le hoe fisehoany amin'ny vatan'olombelo ino mahaizanao fa hoe za ty nanesehan'olo fanjaka fa tsy fanjaka tokony hipetraka amiko avao ty matetetiky le ho le fa nesehan'olo fanjaka manahaka an'io saikisaiky fanjaka le misy haminao avao no misazoko amin'ny ty vatanao zay ya saikisaiky le fanjakana haminao avao no misazoko aminao zany hoe le olo le ohatra hoe misy fanjakana 7 3 5 le mitovy aminazy avao no misazoko aminao zay zao moramora hafantaranao an'izay ya tokony haihainao aby ny fanjaka le mpisazoko aminao raha ohatra hoe ny fanjakana le misazoko aminao avao ohatra hoe 4 misazoko ao de hoe 4 igny avao no tonga aminao vatanao hoe mitovy le aminazy ao tokony mandinika anao amizay fa hoe sy mazavazava ma raha zao ya zay moramora hatsaka aveo koa amin'ny fotoana vanareo hasa maro be matetiky ankamoreny be zegny le favian'le fanjakana asa hoe le fanjakana mahita ndefa magnondry satria misy fanjakana magnondry aminazy ao asa hoe jonkondry ny fanjakana misy aminazy ao tonga de fa hoe jonkondry io zay fadiny jonkondry zay sy zay tsy ambelany ma le fanjakana iteny zavatra ndraindray izy ndraindray masantoko fa tsy tena le fanjakana tsy ambelany miteny zavatra maro manahaky igny amizegny tonga koa ny hafa rehefa tonga ny hafa asa hoe mbala manao an'izao fa hoe io da lalany bota io io fady an'izao io le izy le fomby agny no miteny le fadiny razana fanjakana reny ankamo reny zegny izy amizegny tonga moramora le fanjakana avy aminazy eo mifindra amle olo igny satria raha tokony izy hoe na le olo tokony aveny razam-panjakana fa tsy tokony hitovy hisa na hitovy karazana amle misy aminazy ya tsy tokony hitovy